Alhamdulillah, Alhamdulillahil malikil haqqil mubin, alladzi habana bil imani wal yakin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ayuhan nas ittaqullah, ayuhan nas ittaqullah, ayuhan nas ittaqullah. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa qala aidan fadhkuruni adhkurkum washkuru li wa la takfurun. Sadaqallahul azim wa ballaga rasuluhun nabiyul habibul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang jamaah Jumat yang sama dirahmati dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah asukuru kamarajal lauri sesi arajanna Allah ta'ala nasabab papilalona Allah ta'ala nafinrenge ki riasange adisi disingan nafatep po iriasange tepe rilalanna atitta natofada angka hadir rilalanna iyewe masih kita si kira-kira tarimai pangobina Allah ta'ala. Hayya 'alas shalah pada launi mainari patator riasange sampajang. Hayya 'alal falah pada launi menatum menang. Artinya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, narek ko iyewe ritarima malampu ipangobina Allah ta'ala dena gagaria punnai sangadinna asaronga kolino lebih-lebih paha asarongan ngeri asrimon rina pun Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya arogingan napunai tawangke ifinrengang umur malampe rif Allah ta'ala mapunai wiriasange adisi disingan akan tetapi tempona riyobi rif Allah ta'ala untuk patatong riasange sampajang, tempona riyobi rif Allah ta'ala untuk laksanakan riasange akka jumarang. Nasabak sempaja jumai adalah hadiah terbesar yang Allah berikan melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si bawa idi umatna nekiade na tarima malampu yero tawe nasabak aku tunga si mata-mata de gaga osoro papalalo agama maka de nagaga arogingan napun neitau mapakero arogingan kolino lebih-lebih paha arogingan na materi asrimondrin Allah subhanahu wa ta'ala. Sidang jamaah Jumat yang sama dirahmati dan insyaallah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Angkanangka sewa waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam marelawi lorif ngala ta'ala. Angka dua farelonna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lorif ngala ta'ala. Sita gatungangi si bawa idi umatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Farelonna Nabi lorif ngala ta'ala. Maka di Nabi lorif ngala ta'ala efuang ajak tafapade ummaku si bawa umma angkemak diolo. Jangan samakan umatku dengan umat-umat terdahulu. Adanna farelonna Nabi talorif ngala ta'ala. Aga katana Nabi tadi nafapada ki ummana si bawa umma madioloy.
Yang pertama isatna parelodoan na nabita marelawi nabita lorif ngala ta'ala maka dayero umurut na ummaku fuang ajak mota fapada lampena umma rioloy anisangan ni masa riseseta maka dayero umurut na umma rioloy umana Nabi Adam ada yang sampai dengan 1000 tahun, Nabi Nuh sampai 950 tahun, Nabi Musa sampai 500 tahun, umana Nabi Ismail yena rumah poncok-poncok carita 120 tahun. Nekia farelona Nabi Taifwang ajamu tafa pada yer umuruna umaku. Yang kedua, farelona Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lorif ngala ta'ala. Efwang nareko tasale yer umaku. Nareko pegau i pelanggaran yer ummaku angka dosana yer ummaku ajak tota langsung tacalla puang melo ammani baja singa dia na toba melo ammani baja singa dia na istighfar melo ammani baja singa dia na sasekeng nyali alena kemudian tak dampengi puan nareko toba tonga ngilokoi di iye we duwe pare launa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lauri pengalat ala na cakki nabi langsung ricalla nareko angkata salah karena terbukti dalam sejarah yang disebutkan di dalam Al-Quran angka 12 wawang nareko pure pegau atas salang riwatero langsung ricalla ri pengalat ala yenaro narelau nabi taefuang nareko tasale ummaku ajak langsung tacalla hadiri yang sama dimuliakan oleh Allah. Rilalan nama kue kita berada di dalam bulan Rabiul Akhir. Bulan Rabiul Akhir madda pirengi si bawa bulan Rabiul Awal. Yang biasanya nareko bulan Rabiul Awal i rampe-rampe nabita biasa ta idi tau angke biasa papole makadaki mamauli kiare gato mamaul ketika berpindah pada bulan Rabiul Akhir. Yero bulan Rabiul Akhir nene mana nabita nene malimana mana nabita malengi asan naritalla Rabiul Akhir akan anjurkan nabita di dalam bulan Rabiul Akhir yero nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam bulan Rabiul Akhir nakkelorengi nabita maka danareko tame bulan Rabiul Akhir ipame gewi sikiri talorip ngala ta'ala rampenga kinangi adanaf ngala ta'ala fadkuruni azkurkum engaraka wengaratoko nasab ngala ta'ala ingatlah kepadaku niscaya akan kuingat engkau kata Allah subhanahu wa ta'ala nakkeloreki ngala ta'ala maringaralor yalin apalagi nareko nasi tujuannya sejuma aga isanna sejumai sampai jajumai aga to isanna sampai jajumai ya naritun yakke loreki masik lori pengala ta'ala pas au ila zikrillah nareko yang biran niero sampai jajumai pas au ila zikrillah yopini tulau maringara lori pengala ta'ala apa betuangi to pandritata maka dia sange sikiri nareko as-sejumai ya nartu nareko menre ni pakkatopa maring kalinga ni pangaja katopa yero riasa sikit nasaba yero asa jumae iya naro hadiah paling mawarra na niya matana na berap ngala ta'ala lauri nabita si bawa umana nekia mapalada kajajian risesena idi umatna nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam icarobiangi miero riasanya sejuma dari yang kamakada jumamu ejek minggu pemeng 7 hari yang akan datang masuk lagi hari Jumat sehingga nanggak biasa miero riasanya sejuma padahal pentingna riasanya sikiri na niare ngarange rip ngala ta'ala pada hari Jumat yero nabita nasuro ki malalang lauri masigi lo onro ajumarange narekodene rulle malalange nasuro ki nabita makalolo akalolo kilori onro ajumarange narekodena rule makaloloe nanjur kaki nabita seweki tau nari pagaji
na inapa natiwi kilau makka juma onro pantin naria sange akka jumarang. Tetapi falisi pemang madari angka sungkul lolota na capa yero ria sange asa juma apalagi sampai jumai. Padahal ancaman na nabitta mantaraka salasal niki tau tatangi wek katallu si todo sampai jumana. Rigau angkana de gaga osoro tidak ada halangan maka toma pakero laitutu atimna ribngala ta'ala. Di hadis lain dikatakan niki tau tatangi sampai jumana wek katallu si todong rigau angkana tidak ada halangan agama toma pakero icak ribngala ta'ala sebagai termasuk orang-orang yang munafik. Onro pahayana pentina icapak-capak riasange sampai juma sini toma malabiku sila surah malabiku anak-anakku ya mana. Maka ifalisi fema na kelorangnya pengala ta'ala na niya nabita ifamegewi sikirita. Maka perbanyaklah sikir kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, parelamna nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam rilalanna bulan Rabiul Akhir. Ya narituna kelorangi nabita ifamegewi salawat talor yalena. Nasabak nareko masalawa kilori nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka de andre guruta Syekh Abdul Hamid bin Muhammad Ali rilalanna kitana kasan an-najah halaman 130. Maka de dua paeda maraja natam yero riasange salawat nomor siddi kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua nak dampengi atas salat takpun Allah Subhanahu wa ta'ala nareko to masalah. Apalagi nareko sojumai pak yero nareko as-sojumai nareko to lima salawa ki mapamula purana sampajang asara ri asona juma. Kemudian masuk hari Sabtu, masuk hari Ahad sampai hari Jumat sebelum sholat asar ipasi kumpulu iero salawat tak rilalan natasi minggu. Jadi mapamula purata mas sampajang asar anigang kasalawatna dikumpulkan, hari Sabtu dikumpulkan, hari Ahad dikumpulkan sampai hari Jumat tamana waktu sampajang asarae lepasi kumpulu iero salawat tak rilalan natasi minggu. Na inapa lia laporo tempona na fura rilaporo riasona jumari watero ikalompokkan ni na inapa na itani nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam riwatero maka daniga tau kami na mega salawat na rilalan natasi minggue yena rotau rica ri nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang mulia dan macawe isi bawah nabita. Jadi kumpul yero salawat tak rilalan natasi minggu hadirnya dimuliakan Allah. Salah satu bukti maka da yero salawai maladai ala biranna risesena tau bacai salawai angka siddi tofanri tari makkariaseng Syekh Abdullah. Iya Syekh Abdullah meninggal pada tanggal 29 Oktober 2004. Tempona mate purana ilamma sitau purana rilamma yero aturanna taweri tanamakka narekko sitau ni purata rilamma lai bongkara yero kuburuta na hinapaki ipalette ko kuburan yang jauh. Iya nange tempona ganna sitau andre guruta Syekh Abdullah bin Alawi lai kia kuburu tempona pura ikia kuburuna yero patugas senintai maka da iye we Syekh Abdullah bin Alawi maka njak mo faje kacila na wangka yero kacie maka da maga wujuna ternyata pada moina rekko iwanni mana nari lemma padahal si taun maka dai patugas lemma ipemang ajasana nari palette si tapi mangoloi napa yuka pemang. Pada tahun 2006 dibuka kembali, ternyata masih sama. Ilaporo iko kerajaannya, maka de pemerintah genap 5 tahun na inapa mukia pe mamupalitei. Ketika genap ni 5 tahun, artinya 7 tahun setelah meninggal 2 tahun na yoloi gan tambah 5 tahun 7 tahun ni
layukka pe kuburan na Andre Gurta Syekh Abdullah bin Alam tempo na yukka pada moi tempo na bunga pura hilam wujuna de gaga masola si kalice gangkana makere patugase pakanjagi pe malamana nania aja na gaga na wanawaiwi melok palette iye lisa na kuburu tempo na pura ero kajajiangi dikumpulkanlah semua orang dekat Syekh Abdullah bin Alam. Dikumpulkan ni keluargana, dikumpulkan ni anak guruna, patetena dan lain sebagainya. Pakutanana atau weriwatiro aga amalanna Andre Gurutta sehingga iyewe lan rualena iyewe kacina de gaga masola si kalica. Akhirnya diambillah satu kesimpulan. Maka ada dua amalanna Andre Gurutta aswasona fegau. Yang pertama yanari tude nangkana lappe bacana fole riasannya salawat. Dan yang kedua de nangkari lalanna tasya sosiwanie dena patamma iyero riasannya kita barasanji untuk rampe-rampe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iyero amalanna Andre Gurutta salawat na niya tolina baca kita barasanji sehingga lan roalena bahkan kacina dek nan retana namuni roganna ipitu tahun hadir yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aga pangaja mas riseseta pangaja batuana makada angka kita lima salawat lori Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salawat tanya bawa akolino nafakalabbi ki ngala taala tetapi napakalabbi ki lino napakalabbi ki rilalanna kuburue napakalabbi ki asori monrina Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, farelona Nabi di bulan Rabiul Akhir dan bukan hanya di Rabiul Akhir, tetapi tungke tasyulangnya tungke bulan yang berjalan. Dena paja marelona Nabi pegau iye jama-jamangi aga yero hadirnya dimuliakan Allah. Ya naritu ma puasa ki ayyamul bid. Yari gato makada puasa putih tanggal 10 telu, 10 apa, 10 5 dalam bulan Hijriah berjalan. Aga pada edana sini toma-toma labikon ke hadir. Pa edana ya naritu melo ipacingi isininna atas salata. Semua manusia punya kesalahan. Al-Jum'atu ilal Jum'ati. Paplolodosei Juma'e lori Juma'. Tetapi nareko angka mo pakorodena facingi yena ro tugasna na toma puasa ayyamul bid hari ke-13, ke-14 dan ke-15 nasabak melo ipacingi dosa-dosa. Niga pamula pegau iye yasanya puasa 13, 14 dan 15. Ale malabina panglutta Nabi Adam alaihissalam tempona ipassu pole risuruga purana nanre buah huldie yero panglutta Nabi Adam tempona pura nanre buah huldie iye welan rualena berubah menjadi hitam. Sebab yero olina panglutta Nabi Adam dek na pada olita pak. Yero olina panglutta Nabi Adam pada kanukutta. Pada kanukutta olina panglutta Nabi Adam. Maka ketika setelah memakan buah huldi itu berubah yero olina mabolong. Pada lebba ipak narik koma palu-palu ki naritatte indo limata yero kanukutta berubah menjadi hitam. Mapakoniro olina panglutta Nabi Adam purana nanre riasange buah kuldi. Maga meninali supaya pura manima puasa tanggal 10 telu, 10 apa, 10 5. Tempona pura ma puasa tanggal 10 telu. Berubah yelan rualena sepertiga kembali seperti semula. Kemudian tanggal 14 lisu si pemang pada mabiasai. Kemudian tanggal 15 napai sukulan rualena lisu pada mabiasa. Aga pengajaran ya hikmah pole rilalan na iya sini toma-toma lebih kon ke hadir. Maka ada sampajangi dari salat yang satu ke salat yang lain mancaji palolo dosa. Nareko angka mo pakor dosa ta de na dampangi pengalat Allah. Dari Jumat wal Jumatu ilal Jumat. Dari salat Jumat ke salat Jumat nak dampangi engka mo pakor de nak dampangi pengalat Allah. Langkah selanjutnya ia nari itu toma puasa tanggal 10 telu, 10 apa, 10 5 dari bulan yang satu ke bulan selanjutnya. Aga gunana engkamana korode panalollo i sampai Jumata
nasaba macule-cule min lo majuma maka akoni puasa rilollo yero nange dosa-dosa angke pura ripapun. Hadirin yang sama dirahmati dan insyaallah dimuliakan Allah. Kesimpulan nari lalanna iye watue Rabiul Akhir mak dapirengi si bawa Rabiul Awal. Rabiul Akhir mak betuannya adalah bulan yang hijau. Artinya apa? Lepaka bariwi aleta ipa hijau aleta ipa makmur aleta rilalanna de cenge nan niya lay tollo manengi sininna waddinge nasabari nama care palan rualeta oleh riasange dosa maka yenar nakatai nabita angkaki marengaral lorik ngala ta'ala nan niya angkaki syukur lorik ngala ta'ala tujuan utamana de lain sangadina meloki malabbi rilangie melotoki malabbi rilebok natanai tanya bawa koki lebok natanai melo malabbi tetapi malabbi ki padat tarupa tahu malabbi toki rimalekai malabbi toki ripung Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li walakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum ma fihi minal ayati wasikril hakim wa taqabbal minni minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.